Hello, good evening. Welcome to Northeast Dialogue. Northeast Vendora Semzaba matam gi tholakpa tonga ba issues singi matangda madugi maramda khananaina na ba semzariba Northeast Dialogue ta janmabam na taram no chari ngase thamzariba topic the and BIREN questions Congress National Conference Alliance in Jammu and Kashmir have topic ni hariba topic siga mari lena na akhoi gi ngasi studio da lengsin dona leibiriba panelists sing mayam da sak tak chage ahan bida akhoi gi retired army officer government Jammu and Kashmir ki Hana Governor V.K. Mishra ki ADC Obiramba Pabung V.K. Nehru ki ADC Obiramba ki Pabung Major YAMBEM ANGAMBA Pabung Usu Northeast Vendor ki Makidi ki Taram Nokchari Mathangda Taram Nokchage Pabung O NABAKISHORE Retired Chief Secretary Amadi JDU ki Hauzi Vice President Obiriba Pabung Usu Northeast Vendor ki Makidi ki Taram Nokchari Mathang Daikogi Manipur Pradesh Congress Committee ki spokesperson P Bankim-Chandra Sharma aikogi hausi MEITEI hausi lambi da lai habagi pawbi birai yamna thuna aikogi studio da join tobirakani ngasi thamjariba topic and BIREN questions Congress National Conference Alliance in Jammu and Kashmir masigamari lenena aikogi BJP ki party ki maikedi ki Congress ki party da aikogi pre-poll alliance tokibagi matang da aikogi wahang kayamarum hangki hariba wahang singse aikogi ngasi national media amadi Manipur da sungarang mukta so aikogi chief minister da achawa press conference ama tawrakanda aikogi Congress ki side da wahang kayamarum hangki bani masigamari lenena aikogi Northeast Vendor semjariba video footage mayam audience amadi aikogi panelist singapuna yengminabagi Tanjadu Lominasi. Opposition ki the overall lauriba Congress Party na Bharat ki oiba apun bagi saktam leminarakli ba post dagi matam punamata kaina na ba disunity leina ba ki maung the hector pasi sarkar ki maikei dagi koi si awal ma thakte koi madagi yaning de bu utpani handa ki sidai da koi mokhoi ki Jammu and Kashmir ki da national conference tu ba mokhoi ga Congress ka pull laga sarkar thenani na hai pasi masida koi na Congress the question khara hangbani Jammu and Kashmir da hana lairamba maina Iran Article 370 ki makhadu da torami Iran separatist movement terrorist movement Congress na sabal abra Article 370 amadi 35A hanjalangada bani ase akoigi Jammu and Kashmir ki National Conference na lokiba waret ne adumadu INC na sabal abra adagi amu hana lairamba film da Kashmir ki issue si internationalized rokanda Pakistan ke wari sana kan loikadam inchal lama mayam do madu amu Pakistan se kushalan na wi hona ribra hona basdai da Congress se support rokra habi bahang du mislas aduga amu khogi national conference ki moi gi di LOC the line of control is the moi trade down bi waret adu masida su amu line of control ki sidai the trade down ga do report sidai da masida Sri Rahul Gandhi Congress sobat ka do libra Kaya hausi mayang puna footage sing mina kre ahamba questions te koi Pabung NABAKISHORE da lakchage koi gi BJP ke maike digi koi Congress party da hangbirai bo office hana Jammu and Kashmir da koi gi leramba koi Article 370 se koi BJP lenga lakpadagi mas abrogate tawkhraba matung da koi gi hausi national conference di Article 370 amadi 35A se hanjalan gadabani haina lokiba haidi mo koi gi site gi lokiba warevni adubu masida INC na Indian National Congress na hariba Article 370 amadi 35A se hanjal hangadabani habisida support tawrgadori bra sawalladori bra habi wahang se hage Pabungi site gi akoi kamana opinion thambini koi gi Jammu and Kashmir na India gi dominion da masi accession tawbagi wari history je khajitang koi khangmina badarka lai koi na Article 370 gamai lakhri bano haibagi matang se khana ba matamda British na India bu thadok lage India bu maning tamba pi na bagi damakta British Parliament na 1947 da India Independence Act 1947 passed awa matam se da India haiba lebak sidagi maduda British India kawi British India sidagi dominion ani Pakistan amasung India haina ani thongna lebak se ani se partition toraga mai tawna thambagi wafam lerami matamdu da around 580 muk oiba princely state sing lay lerami princely state sing se including Manipur yauna British ka maruaina British ki crown ga alliance tawduna
ngasai subsidiary alliance board su natraga makoi matiang pangba sikudam moina habda Manipur su princely state ni thangai singbamakti British India gi manung chalamde Manipur su similarly Kashmir su British India gi manung chande princely state oi aduna hariba 580 muk leiba princely state sing se dominion of India dara natraga Pakistan dara yawba si makoi gi apamba gi matungina yawba hedana admai tawna khane ada ayamba India da leiba singsina India ga naknaba contiguous oiba singsi ngasai British ki dominion da yawgra aduga Kashmir sina khara matamdo da Raja Hari Singh na ningthau amana pali ma masamakti Hindu oiba aduga ningthauni aduga magi prajana Muslim oiba asigi Muslim oiba matamsi da Pakistan na su makoi ga su yumlo na bal princely state oibni na moi da yawhaningba India na su India da yawhaningba admain tawon taraku matamsi da Pakistan na India kani Kashmir si loksilake taraku matamsi da aroiba da Raja Hari Singh sina instrument of accession si 1947 da sign tawraga admain tawna India da yawna bagi process si hogi bani adumaku praja singdi ayamana panroina hoji Kashmir Valley da leiriba Pakistan na occupy tawba Kashmir da leiriba Muslim sing oiba singdi makoi je India su yawdaba Pakistan su yawdaba makoi ayamana independent oina leining basu kaya adumai tawna yawrami adubu lal lakpadagi Pakistan landarakpadagi Pakistan occupied Kashmir aina saruk ama hojiki Gilgit ka haiba lam somda leihre aduga somda India ga tainabada leiriba Jammu amsung Kashmir Ladakh ahum jina ngasai India gi kenoda accession tawduna leihre ada masida matamadu da peculiar oiba ngasai historical gi oiba mawong du yengaga India ga Kashmir ga yanaba matam sida instrument of accession da India gi authority legadriba lam legadu si kari hani Kashmir legadu si hiram ahum external affairs communication amasung defense sinatabadadi Kashmir masagi ningtamba legani haibana singbu yanaba lei aduna article 370 of the constitution same matamda 1950 the koi constitution pass ta matamda 1950 the house article 370 happy 370 sina hari si karino habada India gi leiba constitution gi provision khuding makse Kashmir da chana roi aduga India semba law khuding Kashmir da chana roi aduna special status of Kashmir lei na dumai tawna leibani aduga maduga loina na article 35A asina mu Kashmir da leiba citizen gi moi permanent citizen gi right khara protect tawna baduma khara piri mapan gi mi singa laaga Kashmir da lam leiba yadaba property leiba moi protection gi dumai tawna rami adugo 2019 gi parliament gi election lok sabha election se da BJP gi election gi manifesto da makoina article 370 se lauthokani haina dumai tawna lauthoi madugi matungina election matung sida 2019 ge August ki tarik manga da president of India na order thokdana article 370 se koi lauthoi aduga loina na state reorganization bill parliament pass tawdana hojiki Ladakh haiba union territory ma without legislature aduga Jammu and Kashmir sina suju union territory status da hantha halaga dumai tawna semgi haisi 2019 daini ada hojik Kashmir da Jammu and Kashmir da election tawdabase koire 2018 dagi tawdre hojik sahi nearly 6 years 7 years sujile ada hadaki lakadaba election se yam maruwai Jammu and Kashmir gi handak September tawgadu election se karigi maruwai ge hageda masida government of India na Kashmir ge dama tang da maru na 370 lokthorok pase Kashmir gi praja singna yabra yadabra masigi board ki result sin tagadri bani masi maruwa board ki maruwa issue moidoni national conference na makoi gi manifesto da haribasi hariba 370 se koi hanjingani 35A su hanjil hangani aduga koi gi state honu su hanjil hangani haiba wafam sidani ngasai gi BJP na attack tor ibasi attack tor ku sida ngasi gi kari haini ma national conference ki vice president oriba Omar Abdullah na hairi Amit Shah na smai tawna attack torokpa khoi gi manifesto pabi dana copy dana tawbase koi am noi ai khoi pick khaba political party asigi manifesto se hoji Amit Shah na
popularize taromni mi pung khudimok loina parani aikoina apama je karino je khangani ana dumai tong tawi aduna Amit Shah na hairiba magi Twitter da question tara khak maruaina Indian National Congress amsu Rahul Gandhi da hangi kaina hangi da haide hojiki hariba National Conference na piriba manifesto da piriba tawni hariba posing se Congress party na saugat labra saugat lagadi Kashmir da hanagi irang amu hanjalakani Kashmir ga Kashmir sida irang hanjalakpada natana madugi manifesto da yawriba Pakistan ga India ga lainariba mari sigi matang hida India government na lawriba policy adudagi wang wada chatpa tagani haibra chungba marun kaya adumai tawna Amit Shah na piri madugi hariba same question do Assam ke Chief Minister Himanta Biswa na Manipur ke Chief Minister BIREN na maruana Congress party se magi maruiba opponent oiba political party ni na mabu praja gi mamangda India ge lairiba citizens sing si mamangda Congress party subu haidi kari hani criticize tawba haitare criticize tawna ba makoi se anti national oiba aduguma party ni anti reservation oibani aduga khoi gi India ge lairiba Pakistan ga lairiba mari sidagi sa masida ahong porako pamba adugumba government of India ge lairiba wakhal sidagi ahong ba laiba adugumba phattaba party ni haibagi image ama puthokna bai damakta lakwa sigumba criticism ni ada masi thangi sangbagi di Congress party gi hoji keno su hairakhini magi hoji ke lakadriba spokesperson nasu Congress party gi di magi di makoina hoji ki haribas laiba National Conference ke lairiba manifesto da yawriba point khudimak se makoi hojimukti support tawe hana haibasu laitri maruna article khwaide maruba article 370 se loktok poje ko yai natraga yadi hadana publicly hojik fawda Indian National Congress party na haiba laitri adubu political gi power tanarakwa matamdadi alliance tawdaba yadabani na aduga National Conference ga Indian National Congress ga so moise India bloc hariba adugumba alliance adugi partner obnina makoi ani si pullaga masai election si fight tawga taraga di election si da makoi mai pakani haibagi adugumba political oiba alliance amani aduna masida aikoi ge BJP na hariba sidi haibam thokpani magi political opponent amana laiba move se phatte haibase haibam thokpani probably BJP na calculation tawda hariba laiba alliance na makoi da kudong sada ba khara lakpasu yai kara haina khalambasu yai aduna overall yengbada masi political oiba adugumba criticism ni haina raula dumai tong thamjage mabung mathangda pabung angamba lakchage koi pabung di koi gi Jammu and Kashmir da koi gi governor gi ADC oina matam sangna so work to biramba misang amakak sune aduna mafam dugi koi gi lairiba political scenario gi matangda kamaini yengba ya pabung gi experience da Jammu Kashmir कोई एक्स चीफ सेक्रेटरी साहब ना हाइबी बदो हिस्ट्री दो खंबी रहे अदबु मणिपुर की पब्लिक दा हाइजनिंग बदी शेख अब्दुल्ला दो नेशनल फिगर नी लाइक इंडिया दा महात्मा गांधी बु फादर ऑफ नेशन हाई विद बायना शेख अब्दुल्ला बु फादर ऑफ जम्मू कश्मीर हाई शेख अब्दुल्ला वेरी पॉपुलर अदुना शेख अब्दुल्ला डाइड in 1982 till 1982 मागी funeral दा whole of Kashmir came to attend his funeral. Aduga immediately Dr. Farooq Abdullah Abu Chief Minister half ki bani, ma Chief Minister half da, magi brother-in-law Ghulam Muhammad Sahana ma half de haina revolt or pagi moi party manung da khana ki bani ko. Asibaw ki history sina till 1982 da. Adubu 1983 da election to bakandu da matamdu da Congress presidency Mohsina Kidwai no erami Indian National Congress ki aduga Kashmir in charge do ex defense minister KC Pant erami aduna I matamdu ADC leibni na kari thoi dum loin wei governor house ta leibni ka state ta kari thoi ko ne loin khangya aduda matamdu da lesson learned the Congress and Time magazine that time Congress na they spent $1 million. $1 million see crore trade na asik million na mani. Aduna crore tara mung spent on Kashmir election da.
but Congress lost the election 1983 gi ko aduna tapadi in reality dishonesty voting the yawamba chu but in reality the NC the Congress NC na majority hoigi Jammu da Congress ki khara kai tiratra mamla adidegi Janagras Gupta hoige chi MP khara ka gi Gandhinagar adig little upper Udhampur constituency dana Dr. Karan Singh ka ki bani ko aduna hold the national conference ki lai adu Western Kashmir da Poonch Rajouri su Islamic religion na yam lai bani na national conference na vote ka ki Karimaram ki ka ki beduna Dr. Farooq Abdullah ki popularity na hoidre su ma ki father Sheikh Abdullah ki popularity na ka ki bani aduna till this time it was dead adu matungda Rajiv Farooq accord aina mataugi Congress ke NC ka accord to the Congress na national conference support hui adu over a period of time lot of corruption cases came up aduga blame na Congress na chaba aduga perks na national conference na enjoy doba power pai bagi adugi lesson do Congress learned badly aduna still I would say before coming to your next question I would still aina haijabadi Congress should think twice before tying with NC in better arrangement, not learn from the mistake they made that time. Adudani. Mathang da mo ay pamong nabakishore da lakjage khogi hana gileram ba khoi Kashmir gi issue se khoi internationalize toraga khogi Pakistan ga wari sanaraga loishin gada bani haiba mayam do gi hojikti ANC na pre-poll da khogi alliance tokrabani na hariba Pakistan sing se pusalak na ba khonari ba sida khogi ANC su support torabra Sri Rahul Gandhi se support torabra haiba su achoba wahang amasu lai masam tang de khoi kamani yengba ba Kashmir gi issue se Pakistan di yang internationalize tong no bohonai yaraga di masi moi United Nations da Pakistan gi Prime Minister na khang de so bam bi sing da wangang ba matam da Pakistan Kashmir gi wafam je panda ba yaugde kaina ba da international gi laiba leadership mayam gi attention draw toraga makoi gi pressure se India da thamaga Kashmir gi issue je resolve tong no ba hona ba pami aduga all along Indiana Lauriba Stensina Hariba Kashmir se is a integral part of India ni asi makoi masi unalienable part of India ni aduna any issue laiba taraga su ekoi bilateral oiba mong the resolve tawgadabani aduga masi international gi thakta UN da kaida pukhat pasi yaroi haibagi wafam se thami ada handak tai koi dana su United Nations dagi oramale hojiki 1972 da iningsing da Simla Accord aina Indira Gandhi ga buto ga mai tong sign togiba Kashmir gi matang da malai masi reference waraga masi gi framework se da Kashmir gi issue se solve taw phai ga aina United Nations dagi high basu sum yawi aduga Pakistan na ngosagi Kashmir da irang tho ali ba hai tare ko khoi da mo wahi da hargana India government gi establishment gi against the lalhoba koi na masi terrorist ko bu su yawi wahi su bo tungan ba aduga moi gi Pakistan lom na traga Kashmir lom da gi haraga di mo khoi se freedom fighter fidain ga na khai ba ko adu India gi security gi language da di moi se terrorist hai na dumai to no ko adu ma khoi gi activity se ho gi ba sahi si da last about 7-8 years last 10 years moksida yamna kankhalakpa ekoi ge security gi kanos casual to si yam hengalakpa adama sida Pakistan lomdagi masige security hariba terrorist sing si changak pani habasi loin khangi koi border between kari hani haide two parts of Kashmir hai tare ko India ra leba Kashmir adagi Pakistan ra leba Kashmir ase da ngasagi lai se aisu na hawai IS ke training ka to bu khopada uri nungli ka to satna ko tana baramola ka do yengi a turel amana khoi ge kano se phau kari hani border je khaidok pa yauri ching ge range na khaidok pa yauri ada madu gi border do ngasagi sipai na 24 hour di ngak tana loina khoi ge leiba ngam da bani na Pakistan da train tawraba adugumba
हजिक हारिबा टेररिस्ट सिंगसी मरुआइना करी है कोई विंटर की मतुंग सिदा इंडिया की लम सिदा चंगसिलगा अदुमाइन तौना मखोइसे करी है मोइना पांगथोकनिंगबा थबक हाइतारेको मरुआइना हजिक इंडिया की सिक्योरिटी की एस्टाब्लिशमेंट दा खुलाई थाबा सिमरजुंगसे तौनबो होनै अदा हंदक मरकसे मरुआइना आर्टिकल 370 से लौथोख्रबा मतुंग सिदा अखोइना अहोंगबो होरकपसि कमाइन तौगेदा आर्टिकल 370 से लौथोक्त्रगी ममांगदसु इंडिया की सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट से मरुआइना कश्मीर वैली से मयामनादि उबिद्रगदि इट इज जस्ट लाइक इम्फाल वैली गुमने इम्फाल वैली आदनो करी है खारम चुराचानपुर अवांगोमदा कांगपोकपी अदगी ममांगोमदा खोइगी पलेन थौबाल लेबा अदगी नुक्सुमदा सुमाइ तौना चिंखोंग चिंग्या लेबा सुमाइ तौना कश्मीर वैली सिसु खोइगी मणिपुर की इम्फाल वैली सुमाइ तौना चिंगनी कोई क्वेश्चन बा दुंग वैली नि आदा वैली द ऑपरेशन तौबसे मरोना मोइगी टेररिस्ट सिंगसिना अदे सिफाई द अटैक तौबसे युमलक माइरक्तगी अयाम तौवी अदा सोकपा याम यावी टेररिस्ट की कांबु दैसु सिबा यावी इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस अदे कश्मीर की पुलिस सिन सिंगबा कैजुअलिटी से याम यावी मसुगुम यामनो करी हानि अशोक अपन तरपसिदा इंडिया गवर्नमेंट पाकिस्तान से लेसन नम तंबीदब यादे हैबगे मवंग अदमाइन तौना पाकिस्तान का अखोई रिलेशन से थमरो इवन करी हानि कोई बायलेटरल ट्रेड हजिकी LOC ट्रेड कायना हजिकी कनो पल्लीसे LOC है मागे लाइन ऑफ कंट्रोल है लाइन ऑफ कंट्रोल से कसाइगी इट इज जस्ट लाइक इमेजिनरी लाइन वैसे पाकिस्तान कंट्रोल तौर लम अभी इंडिया कंट्रोल तौर लम अनीसी मरक्ता चिंगदुबु खोइना लाइन ऑफ कंट्रोल है अदा खोगे इंडिया अखोई मणिपुर का बर्मा का लेनरिबा म्यांमार का लेनरिबा सुगुमबनी अदा मखोगी ट्रेड रूट से मरुआइना हजिकी खोगे पंजाब ता यम चावना तौरिसे अतारा है तारा है बोर माले हजिकी वाखा बॉर्डर है ना वागा बॉर्डर है कोई चलोरे वागा बॉर्डर से पाकिस्तान का इंडिया के से पंजाब के अमृतसर डिस्ट्रिक्ट से लेबा अदुगुंबा रेल लाइन सु हाना लाहौर फाउदना ट्रेन का से यम चेनबा ट्रेड से यम तौबा अदुगुंबा मफम अमनी मसिगी ट्रेड का से इंडिया ना मसे पाकिस्तान का दी कोई ट्रेड तौरलोय पोसे लेथोक लेसिन तौरलोय पोट से लेथोक लेसिन तौदबसिदा मांगबसे कना कना मांगे दा इंडिया सु मांगी अदगी पाकिस्तान सु मांगी इंडिया की प्रोड्यूस पाकिस्तान दा एक्सपोर्ट तौबदुसु तौद्रे पाकिस्तान दा पुथोइबा पोसे इंडिया दा एक्सपोर्ट तौबसु तौद्रे अदुना मांगजरिबसे इंडिया की इकोनॉमी सु मांगी पाकिस्तान की इकोनॉमी सु अदा हेना मांगबदी कमाय तौगेदा पाकिस्तान दी यामना वीक ओइबा इकोनॉमी नि इंडिया ga yengnarogadi aduna madugi trade se tawdobuduna maram odra yam chawba safu ma economic ki safu ma masai Pakistan da piba ada masigi keno se trade se amuk haugadabani adana national conference ki manifesto ra yawba se इंडिया के मरुआना पॉलिटिकल पार्टी ओना बीजेपी ना मखोगी पॉलिसी की अगेंस्ट नि नेशनल कॉन्फ्रेंस ना हारिबा पोसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ना मखोगी अलायंस लेद्रगा मसिगे ट्रेड तौबसे सपोर्ट तौब तारगदि मसे एंटी इंडिया की फिरेपनी का हाइबगी मोंगदा बीजेपी ना कांग्रेस ता दुमाइ तौना सैथरक हाइगदरा अटैक तौरपनिको अदुना हाइरिबा पोसे मरुआना हजिक फाउबदी अखोइना उबदा इंडिया का पाकिस्तान का से मरी फगतननबगी मौंग से उदे लेरिबा मरुआना बीजेपी ना लीड तौबा नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट उदगेदी पाकिस्तान का अखोइगी बायलैटरल ट्रेड तौबा अदगी लेबा अनिगी मरक्ता लेनबा मरी थादो कल्चरल की और इवन क्रिकेट फौ सानदरीदनको पाकिस्तान की लाक क्रिकेट टीम से इंडिया दा सानबा यारो है ना साना हंदे अदमाय तौना मरी से यामना फ्रोजन तौबा ngase आइस की फ्रोजन अदमाय तौना लेरी अदा मसे हांगदोकपसे करी है नेशनल कॉन्फ्रेंस ना पामेना हाइबसिदनी बीजेपी ना मसिदा यानिंगदबगी मोंग फोंदोरइबसे हौरकपदा अखोना यंगमिन्नागी बा अखोगी टॉपिक सिगा मरी लेना अखोगी बीजेपी की माइकेदी के कांग्रेस के माइकेदा अखोई हांकी बा वहांग सिंगे अखोइना फुटेज सम यंगमिन्नाकी बदो होजे अखोगी कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन अखोगी स्टूडियो दा जॉइन तौबिरे ना अमुका हन्ना अखोगी हारिबा फुटेज सो मैम पुना यंगमिन्नाबगी तंजादो लौमिनासे अदुगा अमुक टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म
लेरिबा मयाम दो मधु सिक्योरिटी सिंग द नुंग थारंबा तौरंबा मी हालंबा अदुगी एक्सट्रीमिस्ट मयाम दो अमु रिइंस्टेट तौरकांदा सरकार की थबक सिंग का संघलकांदा इंग सिंग लेरो जम्मू एंड कश्मीर से हेन इरांग सारपा हेन एंटी नेशनल ओइबा दुगी फिबम अमदा पर कदोरिब्रा हाइबगी अदुदा कांग्रेस सोगतब्रा हाइबरा फंदुने कांग्रेस रिजर्वेशन की मायोक्ता लेती है अदो ngasi karigino Jammu and Kashmir ki National Conference ti Dalit Gujars Bakrawal amadi pahari community singi reservation piro en wasak kiba dumba Jammu and Kashmir ki National Conference aldi somdana reservation ya hai ado somdana reservation piro ya ba party du alliance tawna ka moishu reservation si sogol oi hari bra reservation ni si moishu yadi hari bra hai bi question du ni koina hanis adagi sankarshya hill hai dana khangaraba adu gumba singdu jik takat e Suleiman amadi Hari Hill buna ko e maran haina khangnabasi Congress pamrabra question atani ko hangi simam moina ulai to we ko baksin matung na harkan aduga Congress na Jammu and Kashmir Conference ki tokai khaidok gi wakhalon aduga Kashmir bu autonomy bithok gi leiriba magi National Conference ki wakhalon madu Congress na or Rahul Gandhi na sogotpra National Conference na taliba potu deida Congress sing sisu sogotpra hai question do amuna aikoi ge mage degi Rahul Gandhi amadi ANC ki miyoshin thammi Manipur ki Chief Minister na Congress ki side ta hangbi ki ba wahang singh ge hundak gi Kashmir da Congress amadi National Conference ani gi People Alliance to ki ba gi matang da thangal iba wahang singh sigi hojik koina futia su yemina kre Congress ki mage gi kamaina pakhom bibini ekhona yengda base National Conference haiba party se masi anti national party ra adu natragadi political party amaga Indian National Congress ka chatminabada chatminanaba sem sabada kari akai bale anti national oiba party oitaragadi Election Commission of India na di recognize tawgrabra NC se natragana kari akai bale Manipur sida hauji kari phibam oiri kari status ta lei Jammu Kashmir gi internal affairs adagi INC ga somda tawnabado Manipur ki Chief Minister na masagi mayum mai cha isidi hana muthatna bo hotna ge di haidadana JNK gi issue somda press meet tawre har ganda miyam si politicking tawraga moi divert tactics tawre har ganda miyam si confusion ama create tawna na bo hotna ra pra haibase akoi Manipur Pradesh Congress Committee na akoi lawda bangam deba sigi mathakta akoi na mo right to life hairiba constitution na piraba yamna basic oiba article 19 dagina 22 bhaubase ngasi paliba Manipur gi BJP sarkar sina effectively implement tobiba ngamdrabdeba Manipur da sida Manipur gi honorable chief minister amadi mahakna luchingba BJP sarkar sina article 370 do lamjan biruginoba for the time being si moigi dagi national leaders sing na state ta press conference amam tau kaina pirakpa instruction gi makhada tawdaba yadabagi tawba maleba Manipur gi context singa sungcha chana ba sunate completely irrelevant ne orise adu somda election naksalakpagi Jammu Kashmir gi election naksalakpagi adom da political propaganda tawba hawrakpaduda Manipur na yaushan ba haibase yamna laibak thibane Manipur masagi hujik mangda tari responsibility kaya ama mahakna pangthokpa ngamdadana leise masida hena focus tawre harakanda akoi Manipur da peace and normalcy restore taw naba adom de hena focus tawragadi phagadra na khalleba kari chanari geba article 370 adu abrogate tawba tawdaba adom do ena chat leireba somda suspension of operation su abrogate tawgadabane na su gi wari taw leirikan sida asomda article 370 gi abrogate tawbe adom do oina interest to pira lai greba aduna khoi di external affairs minister na tawgadaba home minister na union home minister na tawgadaba thabak foreign minister na tawgadaba thabak to Manipur ge chief minister na oina taw rabra haibase koi wahang hangning eba aduna adom da yamna awaya khum tawraga hujik public na thoina taningadaba matam oide miyam kham thengna wanaba matam ne aduna masi kaisunate masagi mathau dagi nathaina naba miyam da nongma nongmagi anau ba issue omam puthoga Congress lomda
अखोई ब्लेम गेम तौरे हरकांदा मसीगी थोइबा इशू से मसीगी रूट कॉज मसीगी सोल्यूशन पुथोकननबा रोड मैप होटनबगी महुत्ता मियामना नोंमगी मखोइदा पिरइबा प्रेशर मैम से मसीदगी मखोइ कमदौना मतमसि लेनगदगे मतमसि कमाइना हवनगिगदगे खनबदा अखोइ चानाद्रबा चुनाद्रबा लेबाक लेहाउसिगा चानाद्रबा चुनाद्रबा अदुगुम्बा टॉपिक कया पुसल्ले हरकांदा सुमाइना तौबने अदुगा मसी बीजेपी ना तौरिसे मोइगी नेशनल लीडरसिंग ना अखोइ सुम असोमदा इलेक्शन दुदा अखोइ करी हाइनी मोइ आर्टिकल 370 लौथोखरबा मतुंगदा अचौबा चांगयेंग अमने बसी अहानबा बीजेपी से मसी लौथोकपसिगी इम्पैक्ट सी कयाम इम्पैक्टफुल ओइगनी ओइरोय हाइबसी हंदकी इलेक्शन रिजल्ट सिदा खंगदोइनेबा अदुना हाइरिबसिंगसे मसी असुकी मतिक मरु ओइब इलेक्शन अमा ओइबनिना अखोई बीजेपी ना सुमाइन तौदना स्टेट ता इंस्ट्रक्शन पिरकपदगी तौबा प्रेस मीट ओइरंगनी थोइना अखोई लेबाकसिगा चाना चुनबसु नत्ते मदुगी कानाबसु लैबा नत्ते मसी मसागी मथौदो ओनसनबना फगद्रा हाइदना सुमाइन हाइजगे मथंगदई पाबुंग अंगम्बदा लाक्चगे अखोइगी हाइदी कनो अखोइगी जम्मू एंड कश्मीर दा अखोइ हाना स्टेट अमा ओरमबदगी उसे यूनियन टेरिटोरी की थाकता हंदराबने अदो हाइरिबा मफम सिगे अखोइ इकोनॉमी से यामना अखोइ म्याना खंगे करप्शन की लंबी दा अखोइ हाइतारे पाकिस्तान ना मतिंग पांगबा अखोइगी मखोइना सौगटपा इमुंग मनुंगसिना पारगा डेमोक्रेसी की मिंगदा अखोइ करप्शन से अदुम खरा कनो तोरगा लेबा ओइदुने अदो पाबुंग ना थेंगनाबिरकपा एक्सपीरियंस दा हाइदी मफम दगी इकोनॉमी की फिवम से कमाइन तौबि मतंदुदा tourism the depend over state ne aduga especially Kashmir Valley da boulevard high koba moig lake dal lake manakta foreign tourist ne maching helami aduga tourist ki earning do yam huge large jam person pangi aduna people do public to independent oi lai adubu akoi ke congress ki candidate na haibado adu one to haijeningi कांग्रेस की प्रेसिडेंट हिस्टोरिकली मुफ्ती सैयद नवर में जम्मू कश्मीर दा कांग्रेस मसामगना खर्चा तिंगदना मुफ्ती सैयद की कार में पीदना they spend money to run a party in Jammu Kashmir. Public was not interested in Congress in Jammu Kashmir. अदुदगी मागे मचारुपी महबूबा मुफ्ती गना पार्टी में फॉर्म तौरे अदुगा बीजेपी ने सु महबूबा मुफ्ती को सपोर्ट तौना सरकार रन तौरमी जम्मू कश्मीर दा अल्टीमेटली मधु ब्रेक अप तौरे अदुगा वाजपेयी साहब की सरकार दा फारूक अब्दुल्ला मिनिस्टर ओरमी एनसी होना अदि मचानुपा ने एक्सटर्नल अफेयर्स द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ओरमी अदुना बीजेपी का कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिलेशनशिप लेरम दे हैबदी आदे लेरम में अब अदुबु मुफ्ती सैयद की मचानुपी गा बीजेपी प्रेजेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नसु सपोर्ट तौरंबा पीएमओ दा टोइना लाकपा की न्यूज़पेपर जो पाकी करी मरम की काय की बनो करी मरम की थाजे द बनो है तो रिलेशनशिप तो जम्मू कश्मीर की एनी गवर्नमेंट लापदा मोइसी कोई ने एक्सेप्ट तौबदा दे गुड इंडियन सिटीजन है ने एक्सेप्ट तौरसी अदु मोइदा कोई मिस्ट्रस्ट तौबिरगुम सी अदुगा फ्री एक्सटर्नल अफेयर्स दी इंडिया की ड्यूटी नी लाइन ऑफ कंट्रोल ची इंडियन मिलिट्री ने रन डाउनी अदु मनुंग द तौबसिंग दो अदु रिलेशनशिप तो दी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हम वर्कआउट तौद्रदी सरकार दी अलायंस सरकार दी हिंगे ताज दे अदुना आईगी पर्सनल एक्सपीरियंस का नॉलेज का एज ए एडीसी मिस्टर नेहरू का डिस्ट्रिक्ट को चतब डिस्ट्रिक्ट लेते यूम खुदिंग चली वर्चुअली नेहरू साहब तो पुंग तराम थोड़ी तुम्हें आईबी की रिपोर्ट लौद्री भाव तुम दे अदगी चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट लौनी डीजी पुलिस की रिपोर्ट लेनी लौनी अदुगा लिटिल बिट ऑफ इंटेलिजेंस की आईबी की इंचार्ज नहीं आईबी की इंचार्ज श्रीनगर लाकर रिपोर्ट लौनी एवरी डे and सरकार में very art of governance तो अदम फजना very closely यंग है बा अदम public तो कोई as a country we have to trust the people of Jammu Kashmir that they will abide by the rules of India's constitution है तो अदम बदे था अदम तुम relationship हम build up तो उठा बने ऐसे पाबू मथन दाई दाबंग किम दामुलाक चगे कोई
haujiga BJP na hangpa wahang singi marungda ama lokhacharabada ai tare khoigi hana leramba khoi Jammu Kashmir da leramba khoigi terrorism gi mayam security da khoigi nung tharamba khoigi violence oina leramba hai tare tangdu leita dana leramba se khoigi BJP sarkar lakpada gi madubu khoigi ingta bahanjalakna ba honaraga lei honaraga hojise ingna chikna leiribani ado hojik amuk national conference ka amuk congress ka alliance to taragadi hanagi khoigi terrorism gi leriba security da khoigi violence toramba mayam se koi sarkar da yahollaga moise amu haidi hana leramba ingna chikna leramba mafam se amu haidi peace amu thugai rakadoribra hena irang sagan pase pura kadoribra masada support amu tawgadoribra haba wafam su thamge sam tan di kamaina yengba kai bakom bininge divide and rule policy da thajaba BJP gumba amana party amana koi masana sarkar pairaga mingon da khakta question hangba haiba paukhum pigadaba party amana question khaktamak opposition party dauna question hanga leiba miyam amadi opposition party na BJP da question hangningai asuki matik lei lepa leitana miyam sina ngasi question kaya ama hangi madugi paukhum pibagi ona tainabada makhoina onjhallaga public sida amasung opposition party sing sida question hanga lei se masi responsibility avoid tawbane haidana akoina lawdaba ngamdeba aduga hujikiduda aina haijaning base akoigi asigumba irang thoanbada support tawbra interest yausalibra makhoiga chatminnabasi haibase ai Manipur context da JNK natabada ai hairakeba hujik Manipur gi nainaba yam darkar oyeba ko Manipur gi matang da example piraga ai kitang highlight tawjageba Indian National Congress na NC ga chatminnaba haisi so akoi final settlement adu oda natri seat sharing gi matang da khaktane ba kaino tawrise hujik se aduda makhoi gi aningba pamba khudingmak INC na support tawre yare haiba official statement declaration amaso INC gi maikai dagi amata piba leitriba simasi clear oi bigadab neba BJP na hekta miyam da falsely trap tawna na ba hotna gadaba nateba aduga aina haining ba amana aikoina Manipur da naga ichil inaw singi oiba apunba saktam ama sagatna na ba makhoi gi identity ama setup tawna ba hotnariba regionalism gi idea haigadra asigumbada NPF na yumpham oiraga sigi pandam sigi wakhalon da yumpham oiraga ngasi NPF na changjaliba asigumba political party amase BJP na chatminnari neba masi di aikoina question tawroida braba adom da yam haining de hujiki matang du da NPF ka BJP ga chatminnari se sukchatminaroi hairam baneba NPF ki moigi motives kari no haibasi ama magi wa natabidane yamna haibagi wa nachadaba tasengbadi naga punamak integrate tawna bagi wakhalonda aduna mapuoiba pandam neba NPF haiba political party sigi state ki ayamba interest tu yawba nateba masidaida adugumba party adu amaga ngasi BJP na chatminnari neba adai amuk hendoktana Manipur si machet ahum thokna thugai gadabne hairiba akoigi hujik separate administration talibase sida kuki gi minister ani si karamba party dano yawrise BJP da laibak machet ahum thokna thugai gadabne haidana yawriba minister ani se masi da bhau action lawba ngamdaba asigumba political party amana Jammu Kashmir da INC ga national conference ka seat sharing gi matang da bafam khara lakpasida masidaida leibak pumjau thiningai maram oide masi masagi sumang sitna migi sumang sitlubani haidana thokani aduna asigumba se Manipur gi atop party gi Assam gi chief minister naga haibadudi hoi moi khara moi irang thoktabani na kitang hairasu yai ko national na pirakpa instruction do illaga so Manipur masasi da hujik oiriba phibam se tha 15 chupna misi mina mikap mirau khon tawdana mai chaktana leiriba se ngasi bhawba se masi solution amta puraktadana tangdu lei tabam khangdadana leirineba sigi chairak sidaida asomda Jammu Kashmir gi wari tawraga irang pamba male irang pamdaba BJP na amta Manipur gi irang se amta hana loisan birodana adudi adagi Manipur thugaina bo honariba ngasi yum mai thariba mai cha iba mi chani kunthra hena hat khraba asigi irang higi mapung oiba hawrakpham oiriba
मिसक सिंग अदुबदा अखोगी कैटलिस्ट ओइरिबा बीजेपी की एमएलए तरा से मोई बीजेपी का चटमिनरिबा अमसुंग बीजेपी की एमएलए इंक्लूडिंग 2 मिनिस्टर से मसीगी मथक तो एक्शन नाम लौदना मखोइना कोलगा फजना इरेंजना चटमिनरि से मसी हाना अमत सेंगदोखोबा अस्वाई एरिया से हाना अमत फजना क्लीन तौथोखोबा जम्मू काश्मीर की अदुगी तौरखिनोबा प्रजाना तानिंगोय कांग्रेस पार्टी नसु तानिंगदे आदा जम्मू काश्मीर की इलेक्शन दो कैंपेन तौगे हारगा मोय चलगा दुम तौर चलोबा स्वाइदा अदुगी पॉलिटिक्स तो पुसल हारकांदा थोइबा इशू से डाइल्यूट तौनबा डाइवर्ट तौनबा अदुगुम्बा मोयगी टेक्निक तो तौदबा फै हाइदना आई सुमाइन थमनिंगे मथंग दाई पाबुंग नबगी शोर दम लाक्चगे खोगी कश्मीर गे उजक लेरिबा नेशनल कॉन्फ्रेंस टी खोगी हानगे लेरंबा दलित गुजार अदुगा तोपा ओबीसी सिंगसे मोगी रिजर्वेशन से पीरोय हाइना वासकिबा पार्टी ने हाबा वाफम सुतामी अदुगा कांग्रेस पार्टी ना दी अलायंस तौखिबसिना सोमदा कांग्रेस पार्टी ना रिजर्वेशन पीयु हाइदना सोमदना लाउरी अदुगा सोमदना रिजर्वेशन सुपी पीरोय हाबा पार्टी के अलायंस तौखिबसिना मखोइसे एंटी रिजर्वेशन ओइरब्रा हाबिगी वहांग सुंगे कमानी येंबे याबाबो कश्मीर से अखोना पुलप जेंबदा कनोनी मुस्लिम मेजोरिटी लमनी अदना मुस्लिम की मरक्तदी अमुक रिजर्वेशन की वफम से लेरक्तबा दलित हाइबा गुजर हाइबा मैम सिंह से अमुक यावरक्तबा अदना हजिकी हाइबा करी हाइनी रिजर्वेशन मागी करी मागी गुजर गा हाइबा करी हाइनी अयामना कैटल गुम्बा हर्डिंग कम्युनिटी लेबा दलित गुम्बा की रिजर्वेशन से बीजेपी की सरकार लाप पीरपनी मसिमक हजिकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ना हारिबसे मोय मैनिफेस्टो दा हारिबसे लौथोकनी हाइबदी नत्ते मसी बीजेपी ना लाना प्रचार तौगनी मसीदा मसीगी हारिबा रिजर्वेशन की पॉलिसी से रिव्यू तौगनी न हाइबनी रिव्यू तौगनी हाइबसे प्रोबेबली एनसी ना करी हाइनी नेशनल कॉन्फ्रेंस ना येंगदा कश्मीर की लेरिबा पॉपुलेशन की कंपोजिशन में आमदो येंगा जॉब से स्माइल तौर रिजर्वेशन तौरगदी प्रोबेबली मुस्लिम की जॉब की कोटा अंतर के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लेबा सीट मसिंग हंथरकनी हाइबगी मियंगदा तौबो ओरंगनी अदा मरुबदी हजिकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ओरगसु पीडीपी ओरगसु यामना मुस्लिम पार्टी सिंगना मुस्लिम का पॉपुलेशन ना सपोर्ट तौबा पार्टी गतनी अदुना मखोगी इलेक्टोरेट की अपामदु येंगा अदमा हाइरक पोरंगनी अदुगा मसी थंगै सेंगनामक रिजर्वेशन से मखोइना पावर लागा लौथोनी हाइबो वाफम नक्ति थम्बदी नते अदा अइना अतोपा मना अमुक करी हाइनी लाइबो कोलिशन पॉलिटिक्स से इंडिया दसु हजि कोलिशन पॉलिटिक्स लेबदगी नेशनल गवर्नमेंट से बीजेपी मथंदन पाइबा ngamdabadagi अतोपे एलाई सिंग से टीडीपी खंगदे जेडीयू खंगदे अतोपसिंग सपोर्ट तौरगा हजि केना तौरी कश्मीर की हिस्ट्री दसु असैगे एलायंस की पॉलिटिक्स से लेद्रगदी सिंगल पार्टी ना मेजोरिटी फंगबा ngamdabadagi इवन नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के एलाई होगी पीडीपी सु बीजेपी के एलाई होय कांग्रेस अमुक एनसीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एलाई होदना तौबसी मसी पॉलिटिक्स की तौदब यादब कंपल्सन अमनी मसी स्ट्रेटेजी अमनी इंडियन नेशनल कांग्रेस ना मा मथन चलगदी प्रोबेबली जम्मू एंड कश्मीर की इलेक्शन सिदा माई पाकपई चांग से हंथरकनी अदुना अतोपा पार्टी जम्मू एंड कश्मीर दी आई खमदा नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस की हानदगी अदुम करी हानी चाउना सीट कंद लापसे नेशनल कॉन्फ्रेंस नि मखोय पुनसिलगदी मोय पुन्ना माई पाकपा ओइगनी हाइबगी अदुगुम्बगी पॉलिटिकल ओइबा अंका एरिथमेटिक ते येंगा अदुमाय तौना सिगी अलायंस तौबो ओइगनी अदुगा हजिक इंडिया की मफम खुदिमक्ता करी हानी अमित शाहना हंगिबा क्वेश्चन तरामक्से चप मानना ngsaigi यूपी की चीफ मिनिस्टर आदित्य योगी नसु मीडिया दा हंगिबा आसाम की चीफ मिनिस्टर सु हंगिबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर सु हंगिबा क्वेश्चन से चप माने अमित शाह ने पीरिबा क्वेश्चन तरा दुने अदा हजि रिजर्वेशन की यावरी एलओसी दा ट्रेड तौबो यावरी अदु अदा यावरी अदा मसी अरोइबददी कैनोनी दा हजि के जस्ट पॉलिटिकल ओइबा आइनसु हानजु हाइरे को पॉलिटिकल ओइबा कैनोनी अदा बीजेपी ने अटैक तौनिंग से नेशनल कॉन्फ्रेंस नते नेशनल कॉन्फ्रेंस से ना पुरेबा पॉलिसी से इंडिया की इंटरेस्ट नते हाइबगी मोंग थमगा मखोय की बीजेपी की मेन टारगेट ती कांग्रेस पु प्रजा मियाम ममांगदा नेगेटिव ओइबा लाइटा सुगुम्बा एंटी नेशनल ओइबा एंटी इंडिया ओइबा पार्टी सिंग समिनरमिना
नोइसु इंडिया ओय हाबिदु तानानबगी दमकता बीजेपी ना अदुमबगी पाक चाउना समाय तौना प्रेस कॉन्फ्रेंस तौना तौरपा अदुम वाफमनी आई मथंग द पाबुंग अंगम बदलाक चगे खोय होजि पाबुंग न सु हाय पाबुंग न बकेश्वर न सु हाय बिख्रे खोयगी जम्मू कश्मीर ददि खोयगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हेनो पांगल कल चटली हाबा वाफम सु पाबुंग न सु थंबिगी अदो हंतकी पांगथोक दोरि बा खोयगी कश्मीर गी इलेक्शन असिदा मसिना खोयगी कश्मीरी सिंगे आईडी कश्मीरी सिंग दा हाइतारे कयामु यामना कमाइन इंपैक्ट से कमानी येंबे पाबुंग गी औबा मोत हाइतारे यूट्यूब तदी राहुल गांधी की स्पीच टू क्राउड टू attractive हो रहा है आई मिसेस गांधी हिंगेदा मान कश्मीर स्पीच पीबदा मी से नेगा पुरप गातने अंदर किदी मचानमकी पॉपुलर हो रहा है अदुगा कांग्रेस ना खर ज्ञान दारदी अलायंस तौबदा सीट शेयरिंग दु एनसी का फजना वर्कआउट तौरदी वोट चुकारक पे आई अदुगा कश्मीर की पॉपुलेशन सी इस्लामिक रिलीजन वरसु विदिन इस्लामिक रिलीजन सिया आइबम लई सनी आइबम लई अनो एयरपोर्ट मनाक टू बडगाम मैम दो ऑल सिया गातनी कारगिल जो सिया ने अनो सिया का सुनी का मशीन खरी आना दे अदुना वोट बैकअप तो बुसु आए अदु फजने हैंडल तौरदी बीजेपी ना फजने हैंडल तौरदी वोट वैली तो बैकअप तो होनबगी चांस लई अदुगा वेस्टर्न कश्मीर दा that is Poonch Rajodi da Gujar Bakarwal di scheduled tribe ne aduna moi di hana de scheduled tribe or mane aduk moi si basically Indian army ki great helper ni news porak pani across the border da sina lale sini tawe na Gujar Bakarwal di neutral force ya lo biro adubu poverty na non implementation of program the khara union territory over the program फजने implement उधरे आज की last 5 years दा अच्छी की punishment होइना ruling party हाई तारीख को बीजेपी ने कितने सफर तो भैया गुजर बकरवाल लगी और जम्मू दनी जम्मू बीजेपी ने sweep तौली that is my assessment मतलब दावं किम दलांग चगे खोगी अमुक नौना हाइतारे खोगी हदी क्वेश्चन मैम हंगबसिगी मथक्ता ब्लेम अमुक तौरिबसे खोगी कांग्रेस पार्टी दे खोगी अपॉर्चुनिटीज लोबगी मानबा मोंग अमा चथरी खोगी लेबा कारसु याय सरकार पाहौरगा लोरे हाबा वाखलोंदा चटपगी मोंगदा खोगी हौजी एला प्रीपोल अलायंस तौबनी हाबगी वाफम सुथमी कमाइना बखोम बिबिनिगी सिगी मतंग सददी मसी सेंगना हारकांददि एनसी अमसुंग पीडीपी अदुगा आईएनसी अहुमबो बीजेपी ना यामना मिपाइबा अकीबा पाखतबा पोकपने हाइदना अखोइना लौवे मोइगी पैनिक ओइबदो मनुंगदा पैनिक ओइजबदो अखोइ मपानदा क्लियरली रिफ्लेक्ट तौरपने हाइना अखोइना लौवे हाइबदि माइथीगद्रा करी ओइरकदगे हाइबगी नुंगनांगबा अदुगुम्बा मसाना मसादा कॉन्फिडेंस लेरक्तबदो मदुना मरम ओइरे हारकांदा अखोइ मखोइगी वीकनेस अमसुंग मखोइगी मनुंग लेजबा डाउट तो अदु तुम उथोकजबने हाइदना लौवे अदुगा मियामदा अइना मरुओइना बीजेपी दा अइना अपील तौनिंगबा हाइबा तारे अखोइ जम्मू कश्मीर गी वाबिरुगी नोबा हुजे वाहिददी अखोइ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मणिपुर की बीजेपी सरकार से तत्तना हायबा याम फजबा ताबददी सही अनि गी पुवारी लिसिंग अनि गी पुवारी लेराबा सही लिसिंग अनि हेनबगी पुवारी लेराबा लिसिंग अनि हेनबगी पुवारी हाइदना इमा लेबाक्सी अस्लोइदे बीजेपी ना इमा लेबाक नुंसीबसे मोइदगी हेना नुंसीनगाय लेते हुजे इमा लेबाक मणिपुर वाहि खुदिंगी अदुगा सही लिसिंग अनि हेनबगी पुवारी तौदना तौरीसे ngarang nahanda India Independence Act 1947 gi kaino marak tu dagi moi Maharashtra kaino tawre haraga akoi Maharashtra singa tawraga akoi tawgiba issue do adomda akoi interest to lawdui sarupude chahi lising ani gi henba puwari leiba Manipur gumba da thoiba ngasi tokai nak bak tanadana mai cha ise masi oina focus tawbuna pharoidraba करीगिनोबा जम्मू कश्मीर की इशू ngasi अखोई सिदैदा फम्मगा खननैना खलाअमनेबा जम्मू कश्मीर की इशू से मणिपुर सीसे बीजेपी की हौनबिनेबा मोगी डाइवर्ट टेक्टिक्स हाइसे बीजेपी ना कमाइन तौनी
यंगो मणिपुर की इशू नैनदना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मणिपुर की बीजेपी लुचिंगबना हुजिक जम्मू कश्मीर नैनरिएबा सुमाइन चप मानना बीजेपी की अखोई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी सो मणिपुर लापीबगी महुत्ता मणिपुर की इरांग से लेपननब होटनबीबगी महुत्ता असोमदा जेलेंस्की उनरगा यूक्रेन चलगा लैरिएबा मीगी लान खामीएबा इराक ईरान की इजराइल पैलेस्टीन की यूक्रेन की असोमदा रशिया की तौर लैरिएबा मसागी लेबाकी थोइबा मागी स्टेट अमगी मागी ओन सिटीजन मागी ओन फैमिली सिना ओइबा सफरिंग पेन मयाम सिदी मा उबा ngamde yengba ngamde असोमदा चलगा मीगी लान खामबगी आई थमो याम सोए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना आदा यूक्रेन चलगा आई थमो याम सोए शांति अथुबा मतमदा हंजलकननबा हाइदना कन्ना अखोई होटनबदा मतेंग पांगनी मसागी स्टेट सिदना अखोई चाही अमगा मखाई फाजलकदौरबा मई चाइसे कयम तौदना अदुना सुमाइन तौगदबा थबकना तौदबा तौरोइदबा मयाम अमदा खुटलामदले हरकाना ngasi di leibakse kang khong chaibaneba थोक तौरे हरकांदा बीजेपी ने लेबाक से असुक्की मतिक खम थेंगना वहल्लिबसे मसी जम्मू कश्मीर की वारीगा आई मणिपुर प्रजा ने याम तानिंग मोइद्रा खल्ले मणिपुर याम नुसीरगदी याम कनो तौरगदी इरांग हंजल फहल्लोना शांति हंजल हल्लोना करीगी अदोमददी होनदे अदोमदा करीगी कनो तौदबनोबा अदुगा करीगी दमक्ता सही लिसिंग अनि हेनबगी पुवारी लेरकलबा मणिपुर न अदुक नुसीनदी सोनबा ताबदि फजग्रे मणिपुर नुसीबा याम माले इपा इपुगी हौरकफमने हारिबा मैतै अखोइगी हौरकफमने हारिबा सेंगलबा लाइफमलेन कौबुदुदी ngasi sahi lising ani henba puwari leira abagi matungda ngasi nauhongnana BJP na Manipur praja miyam da khudol ama tambireba khongun taba ngamdabagi adugumba ngasi kawbu ka ba ngamdre sengaba laifam len ne haido maitai gi di yam khanbiba saba maitai nungsiba di yam saba Manipur khanba di yam saba jail manungda thamaga sigi 700 square mile sida confine tawre haraga akoibu zoo da thambadawna jail da thambadawna thammi sineba कांगपोपी लांथोकप ngamdri sineba sibu phagiro कांगपोपी इसागी स्टेट अमगी मनुंगदा इनिंग इखातमना चटप ngamdaba हाइबसे मसी कॉन्स्टिट्यूशन ना पीबा बेसिक फंडामेंटल राइट तो मधु वायलेट तौबनेबा फंडामेंटल राइट फावबा फजना ngakpi senbiba ngamdaba मियाम सिदा पीबीबा ngamdaba सरकार सिना जम्मू कश्मीर की वाबीफम आइदि थोइना थोक्तबरा खल्ले अदुना थोइबा इरांग से फजना कइनो तौबियो अदोमदा नोंगमगी टॉपिक अनौ पुथोए हारगा इशू से नन इशू कया अमबु इशू ओहल्ले हारकांदा थोइबे इशू से सप्रेस तौबा यानाबा डाइवर्ट तौबा यानाबा अदोमदा तौबिगनो मियाम खम थेंगना वानारे हाइजगे बाबू हजे दाबकिम ने सो हाइबी की बाबू ना बकिशोर दलाक जगे पावन दाबकिम ने सो हजे हाइबी की बा खोगी मतंग दुगा मरी लेना हाइ तारे हंगी क्वेश्चन दुगा मरी लेना खोगी कांग्रेस सरकार से अपॉर्चुनिटीज थीबा ओइना थीबा लौबगी मोंग दा हाइ तारे खोगी सरकार पारगा लोरे हाबगी मोंग दा खोगी बीजेपी सरकार नम खोइदा ब्लेम तरोपगी मतांग सा बाबू गे ओपिनियन सु कितंग थंबियो हां हजे की कनो अमित शाह के मागे स्पीच अदेगे माना ट्विटर दा हारे बदुदा सिनाबा ओहेनी इंडियन नेशनल कांग्रेस से ग्रीडी फॉर पावर हाइना हाइबना हाइसि सिनेबा मसे पावर खत पांबा अतै कयम तो खंदबा पावर फंगनबे दमता एनी मीन सिनबा याइ का हाइबा अमित शाह वही दुनेबा को मसिदी पॉलिटिकल पार्टी अमदा अदुम हाइनाबा पोनी मसे चुंबल अनबदुदी मदुदी सब्जेक्ट टू द करी हाइनी प्रजा की मोत लेरे आइना मसी चुमी नत्रगा लाली हाइबदुदी चुमोय करी हाइनी कांग्रेस जो हाइबी आइ बीजेपी कैन गो टू एनी एक्सटेंट करी हाइनी CBI केस लेबा ED की केस लेबा मीसिंग बीजेपी दे हेक याहोलगदी हारिबा केसिंग दो करे वाशिंग मशीन दा कना तौरगा कोकपा अदुना कांग्रेस नसु बीजेपी दा दुमाइ तौन हाइवे हेरिबा मागी पावर दो फंगनबा सिगुदा मनबदा महाराष्ट्र दा अजित पवार से करोड़ रुपा लिसिंग 100 की इरिगेशन की दुमाइ तौन मंगवदा केस ले है अदुगा माना होजिगे मागे NCP दो तो बीजेपी के एलाई होइबा मतुंगदा केस की मतंग से फर्दर एक्शन लौगिद्रे अदना ओपोजिशन दा दुम हाइदना को मदुदी अदुजु अइकोइना बीजेपी ने तौरिदो पावर की दम के तौबुनी है हाइबदा कसु लालोय हारिबा इन द सेम वे करी हाइनी बीजेपी ने सु कांग्रेस को पावर ग्रीडी ओय है हाइबदो राजनीति की दी सुमाइना हुंदो हुंजिन तौबसे यामना मसी
common noiba Senebi Amani Hana the Maitona Haige Aduga Adumapu Rajaniti to Wibasi Karigidong to Torino Power Pige Torimni politics even a question for Karihani politics Yauj Yaud Basiki main purpose the power to get the Mutani Haidi politics dictionary definition the power from the Mutani power though a question raga Praja Mangi Shibatova, Prajagi Levaki Choko Toranga, policy program, Shema the Koyogi, Haibagi Damakta, Moreover, Alphabet intention, Amaga Damakta, politics Yogani, Aduna power politics Togani, Maduda Kashu, Aranva, Late, Madudi, BJP, Adum Hypam Topani, Maduda to donate attention, pinning idea with the Brankali. Yam no say pabong ang madam lak chage kugi hosi Manipur si dai tar kugi national issues sing sigi matang da koi Manipur da kugi hosi discussion pabong asi phami basini haidi masi koi yamna maru oi hana pabong gi opinion ne thambi bra duga handak lakadori ba kugi Kashmir gi election sida haidi pabong gi oi ba mot ta kana ne hena kagani habagi mot leibi aduga kugi BJP sarkar na hosi Kashmir da irang leidre hari bising matang da pabong gi happening कितने जानेंगे मरमदी जम्मू एरिया दा क्राइसिस हम ले रहे lot of casualties papers पाबियो officers फने हम सीरे जवान हम सीरे अदगी क्राइसिस से जम्मू वैली जम्मू एरिया दा increase हो रहे नॉर्थ कश्मीर करे इंटर है को अदुगा vote result hajimati predict to bunga moi maramdi Jammu area da BJP kitang strong hoini adu Congress ki Rahul Gandhi honorable Rahul Gandhi haijarage leader of opposition ki crowd pulling de le rahe he is pulling crowd aduga Congress ki repta Manipur imta hangjage Rahul Gandhi ji has come twice. But whenever he visits a relief camp in Imphal, he visits 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗡 also. He visits Kangpokpi also. But he has never said openly, why isn't the road open from Imphal to Dimapur and why isn't the army or police sitting on the road to clean the road? Why isn't Imphal 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛 open? Why hasn't Rahul Gandhi not said this? If he would have said this, we would have gone and touched his foot in the public. I will touch his foot in the public for that. But I appreciate and praise him for his visit to Jammu, to 𝗔𝗓𝗡. He became a hero in 𝗔𝗓𝗡 because nobody from Imphal went to 𝗔𝗓𝗡. No other leader, national leader went except him. But I would request him, make a statement, open the road to Dimapur, from Imphal to Dimapur, open the road from Imphal to 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛, Imphal to 𝗔𝗓𝗡. Open the road. Put the police, put the army, there are 60,000 troops. What are they doing? Tell them to guard the road, open it. Please ask your leader to say this for us. If he is saying, if he is coming again, and court people have requested, please request him that. So just coming and visiting a relief camp and giving a pep talk is not the answer. Answer is, what are you suffering? Has your houses been built? Has the road? When are you going back? If he is the leader of opposition, he can ask that question in the parliament, or he can even represent it to the governor. But he has not spoken anything about opening of the road either side. So that is my request to you for conveying to your leader, please. Okay, hoji pabong na haibi ki badugi pahum Congress ki side gi kamane bibi ningi pang Santi athuba matumda hanjal halaknaba hotnanaba haidana kanna hotnaribase masida I think everything includes there. Specifically national highway gi oina adagi amagi relief camp ki awat pagi oina natragana kuki gi meitei gi natraga particular area amagi pinpoint tawdragasu thoiba issue ngasi thengnariba samasya khudingmakse santi hanjal halakpa taragadi people gi safety and security PBO haibasida aidi national highway bu oisno natragana chapchaba safety measures laukhatpa haibasida miyam sigi safety and security tikchana provide tawbiyo aduga santi athuba matamda hanjal halo haibasida aidi loinamak supna yaurabra haina dikhanjai anyway suggestion do akoi so adum warmly welcome tawjai aduga it must be specific.
Impal Kangpokpi Hangron view, Lambi Hangron view. Battalion to Thambiu, we also served in the army. Battalion to Thambiu, specific duty pay. Your job, vehicle make thing, but trouble to me to foul. Specific order PBU. Chume, yam Pazay suggestion Budi Equi Luna Losanjay, Aduga Equi leader singer, so Adumak Swedana, Tamoida, Aqui Chapsaba, Pil Taurangani, Aduga Memorandum, Kayama, Pisan, but the Sumadu, Aqui, Mayaxiang Yamna Yaure. Adu Masida Luri di Karino Harakanda. Leader of the opposition, Akoi LOP or Jikanda su Mahakna Manipur the visit Tauramaba, Adaga, Matang the Sumu, Akoi LOP or Matung the Lak Pirambase, Masida Mahaki clear stain Amalayeva. Kaidong in the su Magi visit se politicalized Tauroi, political visit nate, peace mission ne, I political Oebe statement, Amata Piroi, Aduga, Miam the thing Riba Wabas a Haking and Yangs and Balapane, grievances, hurdles and hindrances, difficulties faced by the people of Manipur from both sides. Koi Taure Harakanda, Mahakna Madu, Amuk Hanna, Koi Mayon Chong Naba, peace and normalcy restored Taurok Naba, Angamba Takta Parliament, Koi issue restored. Koi Miam da, Koi new awakening Ama, Koi Tasan Nadraba, Usan Nadraba Mayamse, Masida, Koi Tahana Nava Itil, Mapira Ibese, ID. Rahulji ki visit sidagi so ba impact amane haidana koi khal awam taiji ke national leader any party moina khanbana masi Hindu Muslim riot Gujarat to bugumba Western UP da to bugumba mi ani khanaba koi gi jana MLA kunthama thoi gi voters ga MLA Nepal taragi voters ga kitang khalabani but ani je chap mana moina lawre akoi valley ki district manga si na wari ba aduga just Churchampur ga specific aduga More town ki specific to ga wa aduga mana lawre. It has not been appreciated in the correct perspective, and or either we have not represented in the correct perspective. Meitei, I am speaking as a Meitei. We have not represented in a correct perspective. Aduna any leader la ibe mayam do asi mi ani khana bagi khamba lak panate mi kyam no mi som do asi mi mayam sina ka sauri ba som mi sin mi kya no kari no ani gi ani si background kadai de no asi mayam si oina represent to bio lambi ki matang do to da ketang clarify tau jage amaro na hoje ki Imphal Dimapur lambi se pura close to bunate hoje chele ba traffic le ba winger chele Imphal to Guwahati chele Imphal to Dimapur chele ekoi ge non Manipuri sing handak lai ekoi ge thabak ki khoi farm gi kari gara so Meitei gakta ne satre se Bangal chali Mayang chali Nepali loi chali hari bako mage ge lobham thokpa kuki sing gi tax lawi Naga sing NSN ge mai ge ta paisa lawi ada Meitei sepangam da issue sidi larger ka sai ge peace and non si Meitei ga kuki gi yana ba se masi purak tri ma kai di Meitei setpeding amoy Meitei set ki hype tari nawai experiment hama hayap to ri dana bas ka changmom da sum tholai even Meitei ai mi chang ni lai dana chief minister masama kangpok pi sepangam ra ba chatte ba adu raga di praja asmisam security yaw da ba security lising yaw ri ba chief minister bo chatpangam draga misam Meitei di ka bai dong chatpangam go do no aduna tamona hai se lambi sing se loina hangi ab to Imphal Jiribam hangi adi Imphal Dimapur hangi Hajik Chendri was saying, I covered a Rapaja, Imphal Dimapur, Nagaland, the landslide of the Nimitarani, Gari Chenbe Yade, Haiba, Wafam Mamadele, Garidi, except Meitei Nataba, Pangan Kangde, Amakangde, Mayang Kangde, Adum Cheli, Adogi, point Duntang, water, Kangan by that. Timida Adubu Mayam give you the Matam de Loger Roy, Manipur population 35 lakhs. Meitei na 65% ya 70% ni aduna Meitei chatpa yadra boy di he is not allowed to go adu di akoina pambi di anybody should be allowed to go everybody should be allowed to go adu execute obio 65% of the population na chatpa ngamdre chatpa ngami bina non Manipuri other language group na chatpa yare adu di Lambi is as well as not non-functional hierarchy. Percentage of population not using the road. Adu matang to khara represent of you. Adu Kashmir matang di Kashmiri election
is important for India. Aduga federal structure oina function tawragadi it will still survive for a longer period or it will progress. I can also have Hajiki Lambi Hangdok Pass and Babsia, say Rahul Gandhi, the opposition leader, when a raised of VI, highway. I do actually must see Hangdok meditation with Alangadushi, Narendra Modi, Amaso, Chief Minister. BIREN hariba adana masigi responsibilities e agona Rahul Gandhi do thangi lubudu di langeni and I dum daga thamjage ji sir haidi Rahul Gandhi na opposition gi oina laibine hojik pariba sarkar pariba di BJP sarkar ne aduna hariba masigi haidi koi gi lambi sa thosa singi or ngasi thoi baiting violence ke koi solution program bo hona badi koi paliba hojik paliba lengak sige koi responsibility have ni have ni pabuna thambi sam nungai je mathang dai dabang kim dam lak jage koi mayam na sum haina bam lai koi gi BJP bu oigera Congress pe oigera do atai party bu oigera Delhi da nong churaga koi gi Manipur da sadin tu pagi pramana ma hek tong nei masi ta ke happy ningi masi hujikti ne yamna politicking oiba moigi sigumba kaino se masida akoi se falsely trap tawna na ba sumba question sida ai kya di involved ti tawning da bane kaigino di the people of Manipur are completely fed up with all this so-called blame game of all the political parties, whether it may be Congress or BJP or whatever it is. Adu siguma mayam se masi nattavida akoi jo question kita hange ba BJP da BJP na di Congress da question adum hangalay ba adu akoi su amuktang BJP da question khara hangjage ba khara khumbiyo ba asuk waraba matam se masidai da Mamangi Jungi Tang Tratre 2024 da Delhi da Home Minister gi Makhada security review to bokota na to bodo CM invite to biram dredna aduda ma kadi feel torongani adu ma khakta gi wana tana as a Manipuri praja amo ina ai khoi su nungai te ba ikai ba phawe ba BJP ne naga khallu de ba ngak tang ai khoi gi laibak si gi CM amo sumaina to bi ba kaina khoi feel tawe ba Masigumba, adagi handak ta amuk sugi satnari ba kaino sing siga militant group sing duga akoi round ahum lak akoi sida wari sanar lerame state kaim khanghau dab dong tawe kona da Hindu da adu da ada da na akoi gi pau da la matung do oina laibak na khangak pai type tawe ba adu su khabar da yawam daga di khangaroi do ra ba asiguma mayam se state ki subject ta ayamba state na akoi gi hena concern oigadaba area sing se masida state se hek sideline tawram bagum ba tawri se masi state si karinian lowbano ba do state si da po ga chawjaba Manipuri praja amoina akoi di madu accept taw bangam de ya bangam de ba adu masidai da yari ba Manipur gi chief minister se masi karigino haib se akoi question hangninge ba aduna under the leadership of Sri N Biren Singh the fragile era of Manipur ngasi gi fragile oraba era se koi BJP ki leadership ki makha da ngasi leiri ba mayam se masi kay yamna koi makha sang na chathagi gani hai ba se koi BJP da hangninge ba aduga amana akoi na hangningi si kari no har kanda asu irangi chaitheng chaina phangna na leiri ngai marak sidai da thambal sanglen da akoi sida national party na pirak pa instruction gi oiram ba adu oiram ba membership ki wari tawar le ba somda mi lak manga dagi ta da membership drive to gadabane handak ekhoina vote pohori si karigino adu adana adom do oina election gi wakal da tawr layeba adu tarde suk waraba matam sida bhawba election gi membership gi wari tawr layriba BJP gumba party se masina laiba kayam nung sirangani power kayamatik pangani yong power pami se moina di pamba aduga Congress da power pamba ngasai question me amda Congress di power kari karayam hai gi daine adu do BJP ra kanano habise akhoi adum khange ba si me am sida aduga ngasai gi moina kari gumba khara construct tawna ba hotnari ba sunglai leitaba pot khara dum daily basis ta construct tawre harakanda mi akhoi Manipuri praja si gi mind sida ne nampu da akhoi impose tawna ba hotnari ba adugi kaino se maduduna amu achumba malhallaga miyam sida confusion ama create tawna ba hotnari ba masi very dangerous ne ba masidagi akoi escape tawgadam ne avoid tawgadam ne ba masi haininge
नुंगाइजे अरोइबा राउंड से पाबुंग नबकिशोर दी हान लाक्चगे पाबुंग अखोई हने मयाम सो अखोइना खनरगा लेग्रे अखोई बीजेपी सरकार ना कोई कांग्रेस दा आइडिया हंगबा वाहंग सिंगी मयाम सो अखोई खनाग्रे अरोइबदा कंक्लूजन पॉइंट होइना अखोइगी नेशनल कॉन्फ्रेंस दी अखोई तोखाई तोखाई खाइदोपगी वाखलोन से लेइबा अदुगुंबा कनो अमा खंगने मसिदा अखोइगी कांग्रेस ना अलायंस तौरिबसिना हाइरिबा तोखाई तोखाई खाइदोपगी वाखलोन सिदा मखोइजु सौगलब्रा हाइबा वाहंग सु हांगे मसिगा मरि लेना अखोइगी ngasiगी टॉपिक्स गा रिलेटेड ओइना हाइतारे कंक्लूजन पॉइंट कितंग थंबियो पाबु हजिकी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हजी लीड तौरी से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला माना चेयरमैन होय माई मचानुपा ओमर अब्दुल्ला ना वाइस चेयरमैन होय मोई से मोय निमक यूनियन की मिनिस्टर को होइदना भारत सरकार लेबा ngak pa yaugre ada haugiba akoina adum thengnajabada aiba national conference amasung mai gi leader singsina akoigi divisive oiba akoigi anti national oiba thaba amata tawgiba koi thengnade makoi se india ge constitution bu ngakpa constitution bu karen ikai khumnaba adugumba political party amani adu makoi gi vision da ngasai gi kashmir se india da gi khaidu oga pakistan da tinba khopa adugi vision su laibinate masira divisive oi kholi kaina haibasidi just mase BJP की propaganda ओइगनी कहीं तो मोइन तौरीबा थबक नत्रगा मखोगी मैनिफेस्टो सिदा इंडिया कायगदबा वाफम अमता याउदे ओनली आर्टिकल 370 की वाफम से BJP नबुदी मसे लौथोकपसे हेने इंडिया से यूनाइटेड ओइरे स्टेट अमगा स्टेट अमगी मरकता खेनबसे लेतरे यामना करी हैनी यूनाइटेड ओइबा अदुगुंबा लेबा अमनेना दुमाइ तौना पुथोई अदुबो मसागी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कश्मीरी सिंगी मांगफोइन हिस्टोरिकल की पॉइंट ऑफ व्यू दी येंगरगदी मखोगी हाना लेरंबा स्टेटस तो मांगिबदो हंजिननिंगपा अदुगी वफम दो आर्टिकल 370 दो लेरगदी मोगी स्पेशल होइबा स्टेटस मखोगी तोंगानबा कॉन्स्टिट्यूशन लेबा तोंगानबा फ्लैग लेबा मदुगी डिमांड तौबदुबो अखोइना करी हैनी इंटरनेशनल ओय हना हाइबदुदी लांगनी अदुना ओवरऑल ओइना आइना सम येंगबदा हाइबा पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस हजिक इंडियन नेशनल कांग्रेस का चमिननी है चमिनरी पार्टी से याम कन एंटी नेशनल ओयना लौबुदी लानगनी है तुमाई तौना हाइनिंगे पामुंग अंगम्बगी सो हाइतारे खोगी ngasiगी टॉपिक्स गा मरी लेनेना खोगी कंक्लूजन पॉइंट हाइतारे खोगी कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस का एप्रिल अलायंस तोकी बसगी मतंग दा कंक्लूजन पॉइंट कितंग थंबियो पामु कंफ्यूजन पॉइंट the board has to be clear मोगी अचौब मकोगनी दी आने रहे बा ऑनरेबल राहुल गांधी जी एंड फारूक अब्दुल्ला जी को बट कैडर सिंह दी आने दे बा अदुना कैडर सिंह दु कंट्रोल टोब ngamaktadi it will break up aduga booth level da voting system do kyam clean hoye toba kyam honest hoye toba that will also decide maram the little bit police fazana strong later the but changal hoeba it has happened in Manipur also, it has happened in any other state. So what is important is at a time of polling giving a fair opportunity to everybody to come and vote in the polling booth and he or she is not denied her right to vote. Aduga National Conference is a good party like any political party in India and it has its loyalty to the country, it follows India's constitution and that is, wish both of them good luck and the alliance will work if they both are fair to each other. Adu nahi khanjaba. Thank you very much, Papa. Dabang kim dasulak chage kogi BJP sarkar na अखोई कांग्रेस पार्टी दी अखोई इंडिया की अपुन बगी सक्तम सिदा हाइतारे पुमनमक त कायरब हेक तौरई हाबा ब्लेम सु तौरई अदुगा हाइदी ngasiगी टॉपिक सिगा मरी लेना हौजी कांग्रेस बीजेपी सरकार ना कोई कांग्रेस पार्टी दा तौरईबा ब्लेम सिगी मतंगदा लोरकपदा खितंग टेंतना थंबियो जम्मू कश्मीर की लाकदोइबा इलेक्शन सिगी याम चीप ओइबा प्रोपागेंडा ने बीजेपी ना हौजी तौरिसे अदुना अखोई मुफ्ती की अदगी अब्दुल्ला होइगे सिगी लैरिबा सिंगसे अदुगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की लैरिबा मयाम से मसी द कीबगी खुदम चांगदम मने हाइदना कोना लौवे अदुगा आइना रोइबदा हाइजनिंग बसे
अखोई आर्टिकल 370 एब्रोगेट तौबै तौदबै अदोमदा यामना इंटरेस्ट लौबीगनो मणिपुर की बीजेपी सरकार सिना सोमदा सु एब्रोगेट तौबै तौदबै तौरी म्याम से सिदैदा सोमदो इन इंटरेस्ट लौहन्निंगे अदुगा अखोइना हाइनिंग बसे यामना इंटरेस्ट लौगदबा एरिया खर लेरी आर्टिकल 19 to 22 भाव से अखोइ फजना इंटरेस्ट खर लौबियो राइट टू लाइफ राइट टू लिव विथ डिग्निटी मियोइबा मोइना पोगा हिंगबा भावबा हिंगभम चाभम खंगत्रबा खुनाइनेबा सिदैदा अतोपा वारी याम तौरकिनोबा अहेनबा पिबियो हाइबा नते सना लुपा डायमंड मनीबु तापियो हाइबा नते हिंगजगे हिंगबा भावदी याहनबियो हाइबनेबा हिंगद्रा नत्रगा सीरद्रा खंगत्रबा पुंगफमनेबा ngasi it's a question of life and death नेबा मणिपुर दा हुजि ओइबा सिचुएशन से अदु सिगी मतंग सिदा अतोपा नन इशू दा इशू सागत पिगनो हाइजरी से इना ngasai dagi aduna siguma mayam se kano to haningde aduga BJP na akoi fundamental rights mayam se akoi masi hana phajana ngak na ba hana hotna biyo aduga akoi atopa chatpangam draga so ta sengna manipur gi chief minister se chatkani na su tawram bane akoi churachandpur chatlo jo haijaroi kangpokpi chatlo jo haijaroi more chatlo jo haijaroi manipur gi honorable chief minister se jiri bam amukta di chatpiyo akoi proud oijage jiri bam amtang chatpiyo aduna tragadi karimta chatpangam da swai dagi babu para dagi chalai ba sason oin tawrani ba swai dagi hendok pangam dreba aduna asigumba se tawhaningde aduna asigumba chief minister amagi phangbam thokpa constitution na piba rights to bhawba violate tawbiramne ba center da leiba BJP singsina federal structure amagi akoigi share tawminnagadaba adugumba power and rights mayam do bhawba matpiraba matam sidaida praja kaisu nataba akoidigi right ti kayam matlamani aduna masi mayam se hana amukta form taraknaba in proper order da leiraknaba hana hotnabiyo adukanda akoi election gi campaign gi kari kara gi Jammu Kashmir gi wari do akoi adumaina tawbiyo na ai sumain thamjage Okay. Can you spare me 1 minute? Okay, Babu Habi. I want to say Congress ki repta 2005 ta suspension of operation se how giveni matamdo home minister Chidambaram sahab no rami aduga Manipur chief minister honorable Shri Okram Ibobi Singh ne ko aduga su sida koina most of us koi myam ne pa bada nungai tabadi Burma da leiba mi ama chin cookie go ba मधुबु इंडियन सिटीजन होए लगा मांगोंदा 6,000 rupees per month suspension operation सोई तौरे ना अदुग मागी नोंगमीदुना स्टोर हाउस चम थमनी लॉक थमनी सोमना मिलिटेंट ना पाइनी कुकी मिलिटेंट ना वेरियस लिस्ट ऑफ कुकीज मिलिटेंट अदुग सोमना असम राइफल इंडियन आर्मी ना पाइरनी अदु मोगी पर्पस दी बेसिकली मसी में हमसे कौरगा मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर हाईगद्रा अंडरग्राउंड हाईगद्रा अनलॉफुल एलिमेंट तौबा बट मपानदली मियम वो इंडियन सिटीजन दौना ट्रीट तौरगा एग्रीमेंट तौरगा यारी बदु चिदम्बरम साहब ना असम राइफल की ब्रीफिंग तौरगा चिदम्बरम साहब ने ब्रीफ तौबनी मिस्टर इबो बिना सोई तौबनी कोना 2010 दा खांगना रखना मणिपुर गवर्नमेंट जो याव दे आदे ना सोई दबनी असि मणिपुर पब्लिक ता खांगन बियो असि दने आइना हाइजनिंग बा थैंक यू पाखुम रिप्लाई पिबिदिंग wahang budi akhoi pabung angam bana hangbire adogo paukhum di ai public to oina pijarage sarkar do oina sarkar do oina party pabung da nataba to the public Manipur hoi si kaino se yam interesting oye su hek palakpaga congress hana chik tawge hana hekta tawe ba BJP sina pabung natte ko sigi answer sida ai sarkar da ne aino hojik pin point taw jai 2005 tagi adumain tawdana Assam Rifle Army tawre harakanda moi loan thupna khara tawrambra karino khangde state sarkar gi akoi knowledge khara lehode haidana akoi honorable CLP leader na so akoi yam clearly floor akoi assembly da so thambi gi badune ba ado phare noi khakta tawnaba yaroi haidana kona khanga aba matung da de akoi su yawham thoe haidana akoi state so amuk kano tawkhibane ba sigi matang se adu phare
formally it came into force, it came into being haibatare sikaram kanda akoi oigi 2008 adwaida 2008 ta oirak pase masida bhau khangamdri kona tapna khangnarak pahore foreign national ama sugi sign tawna bada makok thongba ama adamain tawdana yaure haire phare honorable chief minister matamdugi Sri Okram Ibobi ta sengna ma khanghaudre haire khanghaudaba potse kaido haibano bo hujik BJP na koi congress ta hairisi khanghaudre ekoi aduai di area du ama khanghaudre haire ba khanghaudri ba potse hujikti khanga abanatra ba BJP gi matam sida sahi tara hendore center da policy sahi tariat makhai hele state ta hujik sarkar chalai re isi BJP na khanga aba matung sida di kari gi damakta masagi identity losan le harakanda foreign national amana manipuri macha Indian citizen sarambagi forgery tawambagi ngasi akoi foreigners act makha da karigi hujiki misaksi phada banoba book tawda banoba ngasi phawba phadana thammi si karigi noba khanga e hai taragadi congress ki matam du da su yes akoi khanghaudre akoi leader punamakna su akoi yari sineba khangauda badu akoi huji hat yari braba khanghaudre ba khangauda badu da chenari ba officer kharado madudo huji congress ki matamda adugi deal tawnarami ba officer singdo huji inquiry ama set up tawbiro inquiry ama chathan biyo mara leiramba officer singdo huji book tawbiyo kaisu kaide ba logi matung ina congress ki oisano BJP ki oisano akoi adu yade ba ai MPCC ki site ai Manipur Pradesh Congress Committee ki site hajari ba ai khoi gi matamda adugi officer sing involved tawramba yawaga su willingly natragana intentionally natraga knowingly hek masi Manipur macha natte India macha natte khangna hek tawba oirambada akoi maduda chenaba mi singdo book tawsanoba akoi ngasi hajari sineba kaisu kaide ba akoi adu akoi di khanghaudre adu madi haibneba adu khanghaudre su akoi di kaidowe matamduda ground rule se pachana chatna halle magi designated camp ta phajana thamme hairakanda ngasi thoiba untoward incident mayam se amda thokteba matamduda magi leifam thokpa phajana lei magi chatna pathap chatna kangon mayam do phajana illaga tawe ngasi kaisu matamduda chatnaramba sudu chatna bahaibasi amarom dadi akoi lalhau lup kangu amana santi gi lambi da laksage haibase masi karamba sarkar na karamba malem gi mafamda yaroi da geba adu yare adugi deal du da kana gomba XYZ khara mapan gi mitop khara yawramme haibagi wa khaktane ba adu yawre khangak pataraga di hujik BJP na kari gi tumina leibano ba chahi tara hela aba center gi sarkar sina state ki chahi taret makhai hela aba BJP sarkar sina ngasi kari gi ma lauthok tabano ba Sri P. Chidambaram gi matam da tawram bane haire huji Home Minister Sri Amit Shah gi matam sida di kaido bagi ma lauthok tana thambano ba Congress na tawram bane haidoi sorok pudi Congress noina kaido bagi Myanmar National pusalaga hapamino akhoi gi matam da lauthoe na amtung miyam sida amtu utlo na thabak no oina kadi gi chuot uttabano ba Congress na tawram bane dang hairaga moina correction ni sungtaw tawda ba akhoi matam da di sumaina akhoi kuki ga meitei ga lan tawna re hairaga kaimta hatok na gi de yum mai thana gi de ba sugi akai ba kasu leite ba ngasina ground rule bhawba chatna han bangamdre magi designated camp ta confine toroga lehan bangamdre khuju khulai na hujik chai raga leire sina bu thora ibna traba irang mayam se aduna akona takna haijari se phajana si both side ta gi disarm tawna ba tawbiyo atuba matam da disarm tawhan biyo aduga magi leibham thokpa mafam sing du da lehan biyo haibne ba aduna ai lastly ai praja amasung Prajada BJP ne he confused chatna na ba Congress ta akoi gi mai su san na ba Congress hauhan na ba hot na ba question ne ba sugi tawnaramba matamda kaido bagi Myanmar National yawhalami no na haibodo ai ngasi clarify tawjari party gi behalf ta akhoi gi matamda tawrambado ahanbada Assam Rifle Army ga tawrambane akhoi kona khangakpadagi noidang tawba yaroi haidana state sarkar yawgibane awdagi amuk akhoi Myanmar National ne du khangde hujik khangae khangakpadadi hujik ma karigi magi identity losan bano ma karigi forgery tawrambano adugi damakta ma hujik karigi damakta book tawdabano ma logi matung ina ma chairak mayam ampi bayare na hujik kaim tawdeba adumba mayam do tawbiyo aduna su hairaga
सूगी ग्राउंड रूल चना हन बदिंग amdre haira kana koi chai chai raga sida mi hato allaga yum mai tha laga thamme haira kana congress matam su na tawbuduna di yaroi ai sumaina ai thamjage okay am no ase congress matam da tawam taraga so huzik pali balenga asina madada general basing do akoi ge huzik action lokot pi abo of ni thambi se yam no ase pabo akoi ge ngasi studio da lengson birak tuna akoi ngasi gi north talok se saruk yabi bagi damak ta mung fan bi bagi damak ta so panelist ahum bu aroi boina thagat pas phong dok chari Matasida Northeast Windona Sandoksa News and Northeast Dialogue Loshin Jerry, meaning Tabri Singbo Mukana Kuram Jerry. Paramedical courses sing Tamari Kudong Chaba Vizari, Manipur International University Makada, MA Science, MLT, Base Science, Clinical Nutrition, MLT, RIT, OTT, Diploma, MLT, OTT, ECG Dialysis, Optometry, Anesthesia Technology course singi admission Hosari. Vizariba Kudong Chaba Singi, Hanbada, Scholarship ki Kudong Chaba Su Vizari, Ani Subada, Lower Income Amadi Orphan Singi, Akanaba Kudong Chaba Sing Su Vizari, Ahum Subada, Tambal